MP jongka National People's Party na Shillong Parliamentary Seat ka kong amperin lang do habakaren hagijingelang bat kinongelam jongka seng haumsning da ka baong wat penle ranya ka jaj benriu da kita ki meina ki pana kala berap da ka baong kila that ya ka jaj benriu da ka ba pen iya ka jingduna jongka longyeng longsem bat kum ka jaj benriu kala berap da ka baong ai ubadeng unbut ya ka ai ka kongdeng ka kongna kanbut rai upana watbut yang Shushu kalau ongru bangi dai senge bantat ya kejat berriu nda ka bakren tador ya ladi. Ngani nem yi pakna meina. Ngangan ong ipitang kawe. Wat penleran yang kejat berriu nda ka bakren kon meina ipana. Mangi gilok kumingi kita ha. Kita meina pana. Dilihat ni kajat penriu nak abang pipen i yang kijing duna jungi kum kalong yen kalong sem kum kajat penriu. Ngapnya ha. Ai ubadeng ubahe unbut yang ah. Ai ka kong deng ka kong na kan bot yang ah. Pana wat jubot yang ah. Ini man pun sange yang kali ka kentian ka basya yang iban im kum ka to kajing im. Labiang ngatarai ngangas ngau kumta wathat ya kajat benriu da kabak krentat dor ya ladi ngau sarong hana basya ta sepo himasal kita kisipai dia syak yang pada tidwa na leran no dak liu tu kamene yu ketu kekentin step mother kamene yu tak step mother kamu kajat benriu jungi kebagian tangkum ta wat berleran. Please mapi ki bayas ngosong shit bit. To diary ya la kajong ka akor kaburong. Ilong suwa ki man suwa jongi ki ong. Kalong yeng ka scam gadi kalong yeng ha pa ka kume ki kun ki syong lang. Bat nga ko MP ngan hikay kata. Ngano hikay ki ba pa. Sa kuway de. Kaya de kanong rim jonga. Kung kata ka kurtong MP. Ngangan ong ipi lada don kanu kepada satay. Apalagi si mangiki MP gila pale nganwan ngampat long expert ngamtip tamang ano ito ipi tang kaway ngan sa penlingo ipi. Ki MP day kiday ban long kita kinong pen itu ya kijing dan kam hagaste jungi ha kiti ki office ki badon saudong jong parliament nganle kata ninya pet lang ninya kmi lang ninya le wat lang bat ngati kenatang kaway kumbangan sa hakini ki armit lais ni siya kanina han hagaste kabarikong nganwan nganut ngin freshitong ngin IT lot ngin le ya kakamram kabapila pensyat hakini ki terpeng ki jongi ngangamde ka khat arbor ne ka sibor ne ka khat sawbor ngadi ka priu ka ban pray ya la ka jong ka kampi ai bor ka dit na sibor ngan simbet pat ngan le ya ka kam ka ngadi